Nigeria. Hey! Aden, Obi Abo. Na Aden. Ade bibi hawa na. Na Aden. Aden ma be hu ama me ye ma hye sa. Anya bibi na Aden. Otu akaka na usu. Aden na hawo. Edo, oda makoma so bibi hawa ka kire no. Obi ayo bibi aka kire no, ope bibi so aka kire me na me wo. Otene ame na oka no. Aden asem. Hello, kasana me honto me. Mommy. Aden no weso mama ya basasa Aden. Mommy. Oh, me guy na me no wo ho no. Emu de ahia. Prince. Ai. Wabo. From this year so to me ni date be. Aden no. Unti me ni me nchempe na be. Ewurade. Enti na wo so no. Na nyame ayo wadom na be ma ne tie so ono wontra bie ma. Onkoda nyame ase. Se nyame ayi nsɔhwe bia firi so. Kwa sole dam koda nyame ase. No so ontumi no ntra bia na bibi bone bi ba na nyame yi wafiri. Na wa ye sun. Ya, pepa wani ase na men ka ase ni chombe tofo. Pepa wani ase. Pepa wani ase ni suo no no wani mu nyina bia na wo wo kura ba men to beto ne senye. Pepa Edon, oba kama se ya nyame namo meme so edo wa baby ase. Afutu ya mede ma no tie me na me wo me ni mu wi ase chen wo. Afa ya aduma, e hye ni pankuran, e ba brabo mu so eboa. Firi na ko, emfa ba ma ba ko. Otene ame no ka no. Firi na ko emfa ba ma ba ko da. Ame ya do wa nya ba ma ba ko. Me boa no. Ma fe ma so ne so. Na ma yi ni eye no, na ne enye no ma to agu. Eno ye sankla besimu sankla ne ntokro de dem anye. Fenya kwa mfa be ma ba ko. We ono mo do so anka ba ko frɛ wo so no agyaye kran hallelujah anka sambre nka ala nte wa no ane age. Eho party. On sa ba ko pe no usu. Wotene ame no kan. Fa be ye 10. Ana edunum. O fa 10. Ana se edunum. E che se 10 no na de num abesoso. Na ye dunum meboa. Ye ne sama me. Oyura hu wo wi ase da ebi firi mo kura ebi wo. Atene ame ka kiro no. Firi na ko emfa ba ma ba ko. Sone wono mo so sone so ono mo do so anu asone so. Na mo me ka kiro o fa so afa papa na enkwa wo ho. Se ebi animu ye tro kan se director de ya. Ena me to kenke no. O be to me doko no me kenke. Na sa uni abodi sa o ka se o pe me ko bebiri ame ma o. Ade so ko fie ko twibi ne pa no ma wa body se na ma sade na ma ono o no mo tro kan de ba di me mako akodi she me nya ne sa o de ho kuma se obi ani mo ebo ne kenke de ho kuma se obi ani mo ebo ne kenke ebo ne me so no ma wan o ma me wodi de ho Ghana abrochiri mamu esrem de ho wiase me wodi ebo ne kenke me sone me ma na so me bo ono ma no na ma so na yi papa no na na nya no sankala no na ma to agu nche enti firi na ko so hu so yi fa be ma enkwa wo so o pa body sense no wa body sense a o be no aso ne ne di nkomo no aso mo ahwe se mu ye light a sika oniska ni emu oduro na body sense no emu oduro se ke official de YFM ke official o pe chena Monday kwana kwa ukwa wose eboni na useme mewe wa body secretary official emu odu enkwa wa no ho chale me lunch me wo keke me afutu na me ama oye ne sa afeni ma akoma ato me dem obi anim sanya me siti we ria ha ka kese adan akese kai ya me dem sesi am be park ni he pink no na ka se egu mi fio dress bia o ka me fro me dress we e wona ka we wona ka nti na ka no abu o mi fi o sanya sa me ton opa ko onia obi sa captain smart say me ma me eboni kenke kuma se me ka se na ebu mi fi o no ton ana captain smart me ba no agi na bi mechi otene ame no ka no ro wo so ye me se emfa ba ma ba ko otene ame ka atro no
na wo fan so a hwe ne yankwa wa no last guy na wo ma wo de car ba etire animu ha no ebufu yo na sheda na me wo so ma car wo ko magazine no no de report ne be dey wo mi fi a so bi kra beto say mi fi anu a wagu manu ase wa ma me respect ko form en fast report ni bi ma o te ni America chiro no o te so mo bia wo same na me wo Sorry for. So why stranded the car? Are you waiting for someone? I'm waiting for my friend. Oh, I see. We came to by. That's it. Do you hear me? Please? Yeah, I'm listening. Okay. Yeah, we did. Me come to Kaka. Oh, I don't even ask your name. Try. What's your name? Elorm. Elorm Abisaka. Okay. Abisaka, right? Right. Just Elorm. Yes, Elorm. Okay. My name is Akwabwa. Okay. Yeah. First of all, do you hear me? I'm listening. Okay. My name is Akwabwa. Yeah, you already said that. First, I can make kind of bear for 1.5. That's it. Me committee kaka. I'm going to meet Kudus and Yama. Yeah. I mean, great. You're a very nice girl. You look so beautiful. So, some banana no vibe. That's it. Can I get your number so you vibe? So all this talk is about my number, right? Oh no, not like that. But that way looking the path. Anna, one can send the pound. Maybe me do and send me to because if you are brand no. You'll be I'm yeah, but you are a very nice girl. You look so beautiful. You want to take my number because I'm beautiful? No. Okay, so I just get your number so you vibe. Please. So you want my number, right? Yeah. Okay. I don't work for now. Daddy. Yeah, so no. But you woman wrong on my day because the way I went in my you can call to verify. Verify? No problem. Last time I know was it. Okay, thank you. Okay. Emily. Okay. Madam late comer. Hello. Fache me nyamia. They be we late. Sorry, fache me. Unim sa nyamia. Wanka sa unim fie mu ba. Mansi manya de nwie na me pia. Yo, uti na yese obi atumi agina hanu me se nkenya sanka obeba na me kwada dada. Bese ne enkwai. Na ni dana ni gina he. Bese umu wasa ile tu sabe di kokosa bese ne enko. Bese ne enko me nka bibia ncho bese ne enko. Next time wo purchase da ya abrantem.